Amen. Daniel chapter 2. Alright, ke tla bala ka tshowa le tla bala mo di Bible tsa Sepedi. Amen. Ke tloga Bible ya Sepedi mo koloi mo but ke nana ka mo ka ba re leng far tla le ka bala from our own Bibles. Ke tlo bala mo lengwe la Daniel chapter 2 verse 31 of verse 35. Then Revelation 2 fela re tlo thoma ka Daniel chapter 2 verse 31 of verse 35. Yona ga re khwetse bala ka tsela e. Thou, O king, sawest, and behold, a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. This image's head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his sides of brass, his legs of iron, and his feet part of iron and part of clay. Thou sawest till a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and brake them to pieces. Then was the iron and the clay, the brass and the silver and the gold, broken to pieces together, became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them, and the stone was that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Relevant. Balamo Revelation 2 verse 17 one issue. Amen. Amen. That's right. Reale baba ba modimo re ka tšea madulo. Modimo go tšea khonofati. Amen. So a re tšea pele ka molaetša ola wa rena wa the rising of a mighty nation. Today no re bolela ga nyane ka the white stone. Amen. The white stone. Yes. So re badile Bible fa mo re a gopola ka setshwantsho sela sa Keratoro le Nebukadnezar le setshwantsho se ya se boneng se se boifišago se se be se tshwantšha mebušo ya lefase ya bantle. Yeah. Then re khwetse le re bofelo ba setshwantsho seo ko re sile sa thubiwa ke leswika a stone ye ine Bibele re le fošitšwe mara e seng ka matsogo a motho. Now Revelation 2 verse 17 mo re badileng gona fale e bolela ka mofenyi. Yeah. E bolela fa ere, and he that hath an ear let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, yes, and in the stone a name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Now, re le go boditša tabe bana ba modimo ka go iketla gore re kgone go tlhaloganya se re le mo sona jwale ka barapedi ba metlha ya bofelo. Re kwetsa mo ge le ka lebelela go le ditshepišo tše dintši tše modimo a fanang ka tšona ge o bala mo melaetša ya di-church ages, mara a se di-church age ka moka tše di fihletseng ke go ja di-promise tše di bolelwang fa. Bjale ka ge Abraham a Bibele e bolela modimo ile a mo fa lefase a mo fa naga, mara ge re o bala go ka lengwalo la Hebrews Bibele re modimo ga a ka mo fa le a piece ya go gata gore a kgone go possessa the land, because na a tsamaya Bibele re na a tsamaya mo dima lefase leo a dula mo lona bjale ka a pilgrim, a dula mo lona bjale ka a stranger, mara e le la gage, because le ge selo ka tsamaya mo dima sona o tshwanetse o tsene ka mara sona, so bo nyake ga sekhiye tsa go bula. So re khwetse le gore go na le mo Bibele moya o bolela le diphuthego. Jwale go bolela ka leswika le lefeng o thoma pele a re wa fenyang di tlo mo fa go ja the hidden manna. Re khwetse le gore dilo tse ka moka di fiwa ka age 1 ka le di fiwa ka age 1 go na le hidden manna. Now manna ke le tla modimo. Yeah, amen.
Monna o angwa libuke ya Revelation ke John that disciple ya Jesu Kriste. Ke mo Bible go le bo John ba mmala go ne le Johane Mokolobedi e be se morutwana wa Jesu. O ke the forerunner ke mo etang mo letedi go ke forerunner ke o etela pele go tla Kriste la mathomo. Ke ena na introduce Messiah mara go ne le o mo ba ke Johane o angwa le epistola go ba efani dia Johane. The same John ke ena ngwa leng di epistola tsela tsa go morago ka ya mathomo ya bobedi ya boraro. Then ke ena ngwa le buke ya kutullo. We ngwadile over a period of 2 years over the Kidi Adiboni. We diregile between AD 95 to 1897. Kira alipos takataka Patmos. The time I wanna do it, bo Paulus in the Stivase page. Paulus in the staff I will like 1895 to 1897. So the rote John Adibolang Arwa Waka Fenya Tomolama from the time of Paul, I was a Munumula family of Paulus. Elga Hopola. Ukiwa Irene Sebatoma Savana Chiwo Bote, Watoma introduced to 2001 Bishop of the Pastors in K1, Yafeteva hierarchy Ribonaya Roma. Then what I did reformers, then the next man was Kwana Guerre. So this hidden man, I am going to get John. If you think if you are, since you are deep. So what I want to lay the intuitive figure, that's what you are. And a white stone. Now, do you think it's a Bible? You are reconnected because you are this white stone. You are the glory gile balelemo elastic gile galikawe highlight afela gile ukawo boncha ki na go mo prophet al mo fasing hilo wa bali ditoro gile tswele tsintsi le tsa bona ke ba rapedi bana go ya re. Then the glory gile balle tsoro ya brother o mo barki brother Junior Jackson mo messaging wa experiences visions and prophets no so give mo messaging wa says is this the time. He says, is this the time? Maramoki Solomon Laitingwa, Footprints on the Sense of Time, a very nice book. He told about Legorna, Nche, Bo John by Boningafa. Each one is Monaco Yarena, and Evola in Evola Gandanwe. The strange thing happened about a year ago. Kemo Prophet, Auleka 1963, Auleka 1962. I was having services one night down at Brother Junior Jackson, sitting right here. A Methodist minister that has received the Holy Ghost has been baptized into the name of Jesus Christ and is pastoring one of our sister churches. Brother Junior Jackson just to show you how God deals with his people, I say this with all my heart. I don't know of any congregation in the entire world, a congregation together anymore where I believe the Spirit of God is than in this congregation. They've got their differences. They are sure not up to where they should be, none of us, but they are as close as anybody else that I know of. Now to show you, knowing that what was going to happen, Brother Jackson dreamed a dream. Now Brother Junior Jackson. He couldn't get away from it. Daniel Katoro ya mununa sa khonotwa moyo. Abara banna nkeleng nyakeleng interpretation level impelitor. You are right to go it was the same way. I was leaving his church and he couldn't stand it. How long ago has it been, Brother Jackson? Brother Jackson says it has been a dream in February of 1961. February of 61 he had the dream and he came to me and said, something is on my heart, I must tell you, Brother Brennan. I said, go on, Brother Jackson. And he said, I dreamed a dream, and there it was. Brother Jackson, there it was. I just sat still. I listened and watched. He's listening to the brother, and he's watching the dream. He said, I dreamed that there was a great big hill, like out in the field where blue grass or something was.
He said, up on top of this hill where the water had washed away the soil, there was a top rock. The water had washed away the soil. There was a top rock up on top of the hill, like the top of a mountain. It was some kind of a reading on these stones, and you were standing there interpreting this reading on these stones. He said, all of us here is the way he put it. The brethren from Georgia and from all around, we were all standing there listening to you interpret that mysterious writing on those stones, that mountain. Your brother Junior Jackson Olorile ka February 1961. Gona le something se se bontsha ba re ke mmutunya mara ga e lebella nthola e batha. O re ga e lebeletse e be le thaba ene le mongwalo modima yona mara o ka re pula ile ge ina ya nela thaba e ya tlosha dilo ka moka tshebe di metsi modima thaba. Ya shala ile le suika fela mo gotle. Now o re ge pula e nela modima thaba e ya le suika. Or there was some kind of a writing. Now, Brother Branham Naimimu Athalusa Mongwalo O Mwachinkipula Modima Tabaye. Right? And he said, then you picked up something like from the air. Something like a raking bar or a crowbar. Wasn't it, brother? Something like that, a raking bar, real sharp. And said, how you done it, I don't know. You struck the top of that mountain, ripped it around, and lifted the cap off of it, and it was in the shape of a pyramid. You ripped the top of it off. Now that was months and months and months before the pyramid message was preached. And he said, beneath that was a white stone, granite, and you said, the sun or the light has never shined on this before. Look on this, watch this. Now, would you move up, brother? John o na le na ila butwa ngwala ngwale di kereke. John o bone a white stone. Ka metla ya ga mo bu ya Revelation. Ba le ba motjara se o se bona le o se kwa o se ngwale o ngwale le diputsego. So o ngwadile o bone motho a fiwa a hidden manna, o bone batho ba fiwa the white stone. John Daniel o bone le swika le tswa le tswele ka mogare ga thaba. Ne disuka le tswile ka rathaba le tswile le se le ntse ke motho la di kalabeta se tshwantsho se o mafelong a sona. Now brother Branham mo mtlenya a brother of what toro. Now toro e bolela ka thaba ye nngwe e le e be brother Branham a ruta interpretation ya ona. Thaba yo re tseba hore ke message wa the 70th ages. Brother Branham na ruta the mystery yeli wadilo mo gore church e jama thobela gore la le shera gore thaetera era gore batho era gore ni go ithalosa le ntse le thaetera le ra gore motseta wa putsego ke mang molaetsa wa gona ke ofe ge bebele e re go dirile ka tsela e era gore gore a tlhalosa se se ka montle. Then wa ka tora bro go le wa wela selo se se mo moletsong la brother Branham. Now ke tora Junior Jackson e wetse mo a fitisi ke motho ile wela mo letsong brother Branham mo itse a betsa thaba le mo godimo a ikhurumulla ka mo gare ba lebella ba go tsona le a white stone. Now ka ra tora bro go le a mountain and a white stone. Ka ra toro ya Nebuchadnezzar go le a stone and a mountain. Le go re tsefe ntse e dilele mo na go ya re ba ke go bolela ka disuka le ka lona ke a white stone. The hidden man. Revelation chapter 2 verse 17. That is right, because in the formation of the world was formed before there was light. We all know that God moved upon the water then in the beginning, and God spoke naturally under there in the age that formation was. That light has never come upon that stone. Alright, but le speaker le testimony church 18, they look at the hidden manna. The hidden manna ki dijo. A ke la tswa ge manna o ne ba shoma so. Na go tse bana ba Israele male ba le moleto. Ba ile ba fika mo ba tlhoka dijo. Ge ba tlhoka dijo, modimo a thoma go shamana. Ga thoma go shamana, manna o goiwa then ne ba utsiya bo ja. Then ge o bodile gore ge o ka se ba se go fetile ba o epela mara modimo a re mo bona a re tsatle ba fetsa go a thabana ka a re ke nya le tsia mmana hela e wang kontle
Liti liti kama sekgetho so na ba tsia mana hela ba bia ka mo sekgetho is ke le bona mala no bona ka letsatsi le lwana ge o ka wa mamutla la o topa e le subela mola o feti o botsi so na ba sule ba o yefela mara mana o no o fitlile ba o bile ka mo sekgetho every time ba bia mo priester the high priest na ya ka go sekgetho for years and years ai ya ka mola ai ancha mana I have had a new priest. Well, keep the hidden manna. It's near no top of money. Over manna, Yawa, Mona, Ebola, Margona, manna, every Chicamos, it's a few man if you are priest affair. So, when a hidden man, I'm church, it is all around the Joe, say, look at the priest. I don't let a billion ordinary priests and kings. Yes. What I didn't put on what diet, when I did you just some deviation, but to Babatanagama, Arabu priest. Then when I did a white stone. Well, the question is, Tawai is recovered among the Murkabla Kabuminchi. Lord, I should have lived killing Julana, Pili, Jotana. Amen. Happy, Tawai is recovered. Brother Brennan and herself, Nagwe, Junior Jackson, Tora Junior Jackson, Kiruya Ajo, Ayamona Pelamdi. Cosa Bino Canyon, Mudimu Alatela, a sword, Camarali Tolama. You to choose about the this is the sword of the king. Yes. Well, Tawayali Suka, because Lishuka Lakes was Tamona Yarina, Lishuka Lechonella, Vivian Likilamuma, Fellow, more Wiki now, or Ermonta, King Bofelova, the Gentile dispensations. Carole Venela, Usuala, Tomagato, Evili Babylon. And then Elata Mutua Mila Perisia, Olata Greek. Then Elata come up in Rome. Well, the sugar literally cheap. Like Alametas Constitution, now you want to be the end of the Gentile kingdoms. Amen. That's all. The sugar literally, how we start, Buffalo Pushavan. Buffalo Pushavan, Bibli Evala Ere, Jerusalem, Oto Hataka, Kiba, over Kiamutala. Then from there, a hotobali a restoration. What I can Musho and Tuliwa. Wasn't you very Musho Israel? Can I will gospel in Morocco Israel? That's what I can have. And Israel is travel the first love Bona, Ka 80-70 Bala Tiwa, but Javanegali Fishiwa, Tumuno get titles, Bapatala the Fatikamu. I think about when you call one of California recently, 1946. So the government of the sugar building relating Latina for Kamuka. This is the Mona Goyare. Potana, but what about Philamona Wages and Lavaya, Tapino, Galaman among Akai. Mara Batava, Peter Rolin, Hoya Hali, become a pioneer. Mudimas near Petal. Panama, Suna the Harry over me. In general, a profitable in the way Marayaka, Yadra Mumatum Avona, Yabarki, a sister over Mutiva, Ilemari. Then you have a happy little basket of Barretta, Gubar, Jeremiah, Bokaika, when I didn't try, Yan Hausi, Yemodima idea. So the Monagoyarna, Arsa Levella Hola Khan. When I didn't do well, and I little Nachal, Yemudima is the Monagoyarina. Elemotisha revelation and super living. Amen. Well, you speak a level of you, Quakan Walla, Mateo. Just a person with a Walla Are, the Sukale, killing Julamu Jimakan. Lisukale asili kika motulitleka baroma. Amen. Jesus Christ itara go tlele na go ya puno ke tlo romela my angels ba separate. Jwale era lisukale litleka the angels. Wa ka ngwala Matthew. Brother mo ka ba motoro ya Junior Jackson asen ti lisukale ka mo. Bibi gra tore uno vechile mo dim ababuta our exposure wona li suka ka mahal ababuta wona li suka le shu ka mahal le marasa le nja bibi le mo ba tsozi ba le le atama ya yena aya to the west ka fita go the west a kopana le barongwa ba shutwa ba itwa go bosafeleng khelo le latela ditiralo ba mmoja o sotho wele morao go kerekeng. To create the revelation of the stone. That's why people receive a little question isn't a matter of amount. Yena only bone Kamara as an addict, we should a little fofa. It's a Okaba Baruma Balika in the formation of a pyramid. Only a Valakam, who demonstrate
Moromo nalemo omualemo. Then omualefa. Oga ki pyramid ye oga level ki pyramid ye. Baika bafofa baika mo brother Brennan. Baika ko sapele ba dire a V shape. Ke ba dire ba bona ka interpretation ya disuka. Every day brother Brennan ana araramula ja wa disils. Every day nabala Bible study sho le ka preacher engwe lengwe ka study sha. Mara before a tlo tswa ka mogae ne go ba le an angel ya o tswa go bosapele e ma mo mo jod knows how to wrong. E mo ja tlogala ntwe o itshwereng eo ke thuto ya sekatoliki wena o ba le di notes tsa ngwana ke ma 7th day. That is not the true interpretation. This is the interpretation atome angwana because ebele o tla ga disuka lela mara tsa wa disuka le tso disuka le bale disuka le ke kutulo ya lentswe la modimo le be itse ke mo dinako mara le le bela go ka tsoro ya monna o le Nebukadnezar e disuka le le la go fetsa go betha seswantso se mo dinao la hula kama njoma nthuki kutulo yetwa go modimo mara ha e fele fela ka tsekile ba bana ma relele re bolela ka kutulo yetwa lampele a progressive because ke disuka le gola is a living thing. Disuka ba le bea mola ka ntwa se disuka ba ka go inana disuka ba le bea mola o tlo go ikhuja ona mo mara le is a living stone and le gola from a stone to a mountain. Well Kikutulo yelo khenjelo bala that's what brother Brennan go bala mo speculating are le skala tsenya le tse dumbi di buletse di ka mara di tape mara di ka skala di pisisa re mengwa e tsama modimo o tlotisa his own spirit mo arabatho ba tlotsia from logic di rutileng ba di tsisa mo le na le gona go di bona are they will make sense out of the scriptures, they will make sense out of the spoken word. Gona kikutulo e tlolampe so brother Brennan maserele o file phethelena ba bolela think I rather this one scene I will take 1 month this is faith mara o bolela nthola over a night maybe a 3-hour sermon mara re lemoga this thing revelation e tlotlolang. That is why bana ba modimo ka tsone feletse ke supply me bese because the spirit of God is here go ilile great now ke re bolela ka ba ya disukane kanyanyana because can you really born because molaita go ke yona the main thing re tlelam ara tlelang tshongwe yengwe ya tlhago ya ka kelo go le molaita o file elo ke tsenge be dijo tsa bana ba modimo. That's why re bolela re mafika gale ko Old Testament modimo la ba motho ba re tabernacle ba tsa disuka la motho le se ba le fise ka mara inside the tabernacle mara ise mo mo ka mara tabernacle. No, tabernacle le le ka rolo je tha ina le ka se kgetwa kgetwe le ka ba ke the tabernacle of the congregation mo o tla mang le mang a tshwere sethabelo sa gagwe a etla mo mara ka mo ga ka mo go operator wa priester le ka mo ga le ya mo priester mo tla ka o mo tsira e ka ngwa so ne ba tsela ba tsena kana right here right ya ga ke itaba ka mo ga sekolo so ne ba tswelela mo priester ka metlhagana tswelela go ka bala molaete o tla gore monyako wa go tsena tabernacle ya modimo o ne o le ka mo eastward tabernacle ya Mose ba lifi setšhaba sa bo Aroni le Mose le se dutse on the east side ba priester ba ka ngwala Numeri chapter 2 and chapter 3. Now, the priester from the east, I to the west. I don't connect the angels come in the west. That's what I'm saying. You know, who taka mtuizile ni muna kwa yarona. Remo profeta atwa ko Brennan tabernacle aya to the east, aya to the west. Mulima mutar, you must go to the west. Lona dia to let the Jesus come priester. Ko dele brother Brennan kama arabu dile ba ulidiri. Keo bala molaita wa di church ages o tla kwa John wango le buka ya kutulo o ile a tshwara ebele morapedi wa ebele pastor ya go kereke ya Efeso tropo ya Efeso. Now mo profeta a tlhalosa na Efeso e miko kae tlhaka sa Patmos e miko kae o tomolo ma tlhaka sa Patmos se be sele on the west of Ephesus. So John Ishua from the east, Ishua to the west, was Patmos. I look up and I leave this angel still moving book of Revelation.
le tshware ntho gore Bibele a eno ba buka e nngwe ya dikereke a botse dikereke tse di tshwere buka e le gore ba ka se kgone go interpret because interpretation ya Bibele e tshwere ke bana ba Modimo and it's because Modimo o lebeletse ka botho go tshwana le ge barutwana nna ba le mo lefatsheng ne se ba kgona go botlana le bo Nicodemus o boka go pitša Nicodemus kudu o gwetša monna o tšhatlhape a tshwere mangwalo a bojesaya a era mofarasei le ba mangwalo le bapusta ba bagolo a ba botsa gore a le qualify go tshwara lengwalo leo interpretation ya lengwalo leo e tshwere ke rena jale ke ntho Modimo a re dire tsone mo nako ya rena that is why a re dumele mo mothong wa go rapela Modimo from the outside gore ge ka gwetša motho a sa tshwere borapedi ka thoko ya the outer court a e sa palela ke moaparo because ke tšere di bonang ka montle borapedi ba gone a se bona ga botsebotse a o qualify go bitšwa le barapedi because taba ye kgolokgolo e be le ka mo sekgethwa-kgethweng ke monne ba kopanela le the mercy seat le ka mogare then ge o tsena ka mogarenyana ga motho goba ka maratha bona ke le ya Israele o kry-a gona le baprista yeo e tswantša the spirit of a man ge motho a ka luka ka mo ntle a luka in the spirit marapala go fetelago le yena motho o paletse o no ba le a clean spirit mara a converted o na le di-issues tse le gore a di-face tša bophelo tse le gore go rerwa ka tsona metlhe o tla le tsona servicing a ba boele le tsona morago a rapele Modimo ntho se ke e bona ke aka gore o iptsenana le diphoso a se morapedi o le gore fitlhile mo Modimo a nyakang le tse gore bana ba Modimo ntho e re botsang ba dira dibine a re no ba botsa ka rena sete kore ya re nyaka la tseba mo makhung go re la batho re ba botsa ka moggo Modimo wa rena a sa nyakeng eng le eng ka moggo motho ga tlhokofala go ba eng ya go kae skills ntho ke bona ba Modimo ke lo di botsa mara ska lana re botsa bona fela le nna re tlhokofala re tlhatlhamologa jwale ka bona le sorry and ge o ka botsa batho gore hey ge motho a sa rapele botse soul ka kae ka mo molong spirit sa go ga Modimo ntho e o e botsa motho ka re wena o itse o mara le wena e tlo go kosa ntho ge go tlhokofala wena di o tlhatlhamologa soul ya ga e se right ya ona ba ka no go anega ka hona o tla fitla o tlhatsela botse mollola o no o bolela o no shira ka ona so taba Modimo a se taba ya go anegela batho ke tabela se nyelekisa e tlishe mo gausi jwale this stone ke lentšu la Modimo le le tlang ka mogare mose o le ga a tšea leswika Modimo a sa le mo fa maswika fela o ile a re before mo fa maswika a re a gantšha banakele ge ba aga tabanakele ba tšea maswika ale ba fitla ba logela ka go sekgethwa-kgethwe la etswara jwale leswika le le tlogileng kwa Modimo a re leswika le le tlogofalola o le diarega fetse Modimo a fetjana le se ke le tsene ka moarapeng e re ke le ba le lengwalo la Mateo chapter 28 taba ya Modimo ya ke nyako lebelela taba fa a ke go lebelela mo Mateo 28 ka pelanyana fa lena le nna bana ba Modimo message o ke molaetša a se kereke nngwe a se denomination le tšere di bolelang bana ba Modimo batho ba bantši ba rata o dikwa gore ba kgone di šomiša ka ra maphelo wa bona o ka re nke be re tšea molaetša o ka level e nngwe ya gore ntho e re e kwang o fihle o dule gae a kere bana ba Modimo a ke itse gore le ka tšea a ke itse gore morapedi wa nnete a ka tšea nako ya a tloga gae a etla kene mengwaga e feta a etla di-servicing a theditše ntho engwe a se ne taba le yone kore o ka re o tshwere ke something o ka re o tshwere ke kese so kore o kwa ntho ela mara a tšeo ke a gago mara o spenda nako mo yone o tshwana le motho a ya mmereko mara a sa ephe nako a go kuša mmereko mengwaga ya feta o ka muša ba re ke neng a bereka mo ba re ke 10 years mara gore experience a ona o kuša ma 10 years motho a namela tloga ga e tla mo o tlo dirang mo kare a ona le ntho a e tseba o mmotša gore botša mama gore a ona le ntho a ke go e feisa a ne solution ya selo a nyakotša di-decent because motho o careless jwale a re ile o ba ignorant bana ba Modimo ka letšho la Modimo re leswika le is a revelation ke ntho e golang la iso wa bone ka metlha ge le tla mo servicing moredi ga e tla go na le ntho e nngwe because ke ntho e golang and le tore ntho e thubilweng ke setshwantsho sa semoya a se setshwantsho stage se se sube se emeng ka wa tseba sa kgoši bolotlo so se eme mola ba re ka mara drop ke ntho e bebele ke ntho a e boneng ka mo semoyeng jwale dilo tse di dira ka mo semoyeng and obviously ge leswika lela le fitlha le betha Modimo a setshwantsho sela go ile gwa ba le a shaking
le ka student wela ya o ema ya utia ya e kholo wa se bele e shaking go bile le e shaking ge ba the angels ditlisha that stone go bile le e shaking. That is why the brother Brahma abula ka di earthquake mara ka a dino kile ba di something mo Matthew 28 mo le tsama le nna le nkgotlele nyana fa se dire fela re ja ja utia nyana. Amen. Muskala jaro ka metero tlo phela re khala di hairstyle. Hey. Batho ba re budisha le dingwe tsa se betsa message. Yeah. Yewe senge be gospel ye nngwe gore a ra sono tlharutsa batswadi ska la pesha bana solid o bana thoma bolelwana tsa motho gore tlhoetse message wela re sale ka o wa pala. Kar mo re lona especially ka lebella na go re tsamaile re ba rapedi ba molaitse. Be re sa sona ba re sa katana le dingwe tse o tlotse le go bona re katana tse because batho a ba iphina go ya go rapela ba tlhaga ba butse motho go re nna di tsara motho a ka tla message a itebala se tlhokomelesego o phala le ke motsalwana o le o fitla o ya kerekeng ba ba botsa re must fast and pray o namela thaba ka weekend a rapela gore o na le something sa dira sa tshile tsa go rapela ma wa o tla le ba bolela brun tsa ga sa la e bolela e tshwana le ngwe e connect le ya mamma mara ke sa go pula botso sa go pulise o sa no o tsore message ke ka le tore mo go o rapedi bana ba modimo go go se re tlhalosana le ka mo mara le tsela ntse mo re bolela mo le a tsone ntse re bolela ka mo ke se ba se bitsa ke treason la sa treason ke motho wa go ya kgathalo le molao wa naga ntse re bolela botse re tsela so mara ntse ane muso o do re nyakela ditsana tse re bolelang tabele motho a ga ana ra sena re kena ba di drawer a di ngwala so o nya ke ba ka ntse pyramid ya ne o bona le ntse re bolelang mo ba so today o tla bona ke ba botsa ntse o tswa enga yo o ana le bitsa pyramid o re triangle yuwa so rawo le tshele jo ro diragala a ke ba le Matthew 28 verse 1 o tla verse 5 ke no ke la tlhetsa ba the white stone and then re tlo e boledisa Sabatha ge e fitile e sale ka meso ya letšatši la pele la beke Maria Magdalena le Maria yola e mongwe ba tla go bona lebitla go a kwala tšhitšhinyego e kgolo ya lefatshe ka ge morongwa wa morena a theoga le godimong a tla a pshikološa leswika la mojako wa lebitla mme a dula godimo ga lona a bona la editše boka legadima seaparo sa gagwe le se sešweu boka leswela batlhapetši ba tšhoga ba roromela ba bjalo ka baku ka go boifa morongwa a bolela le basadi bala a re lena le se tšhogeng ke tseba gobane le nyaka Jesu yo a bego a bapotswe sefapanong na a ke diseng ko tabeng ye nngwe gape ke go bontšha mmereko wa go tloša the stone e seng the white stone go na le leswika le be le modimo a tlhaba la bulwa wa ka toro ya Junior Jackson ke mmereko o dirang ke di-angels ka nako ya Jesu Kriste le yena na fitlhile ka moara lebitla le o ka re ke thaba bebele re ke Jesu Kriste na ka nako ya Jesu Kriste ntho e ba inyaka e be se ka mogare bebele o ka bala account ya Bible o ka bala go ka tatelo yena ya ditaba tse o tlo le mo gore Jesu Kriste o tswile ka ra lebitla lela before ba bula kra go ka lebella botse o tlo le mo gore Jesu a se o ba tshigile swika go tswa ka mona a ke kena ba tsena mabota ba khile na jwa le go se go tlhogora emele morongwa a rola leswika le e be go go fa batho go tlatsa ba tsa mo bona mona a robetse a gone le ba tlhapetse a gone o a re ba bolela ba re monna a etswa a gone wa bolela ke monna a etswa ka moka ba bolela aowa re bone morongwa a bula leswika that's all mara mystery ke se le ka mogare because Jesu Kriste a tswa ka mokgwa ba naganne ka ona now bebele go a ba le tšhitšhinyego ya lefatshe go a ba le tšhitšhinyego ya lefatshe ge morongwa ola a etla a itlotloša leswika modima mojako right and then ge Jesu Kriste a tswelela bana ba modimo ba le ge ba feta go tlhola ka mola ba hwetša a sego ge ba thoma ba re ba tloga ba kopane le yena mo bebele nna ba mo tshwantšha le motlhapedi wa ko dirapeng ke ba mmotšiša ka morago ba thoma o lemoga re ke yena morena
Mara go ka lebella Bibele Jesu Kriste ga se no tloga ba fu. O ile a phela go kae go Maria Magdalena. Lengwalo le lengwe le tswela pele evangeli nngwe e re o a phedile go Maria Magdalena wa ntse me go ya e shitile mo go yena. Ge a tloga ba fu o bona ge pele mo mosading o a ntse me go ya e shitile mo go yena. But ge a tloga mo le go yena ga a tloga go bonagala because let's no go pole ba rapedi ka mo go tsebang ka bana ba modimo but ne ba se experience ya modimo. Ge re tlo rapela go dikerekeng tsa molao wa tseba go rapela ba go boroba. Borapedi ba le fast la ka ne ba se expecting modimo arabe ne ba rapella for future. Motho ba tlhoko ne ba se expect go ka bya ngwana matso le go dimo la dira something ka taba yeo. O ka rapella leemo ka rapella go pela mmereko modimo a wara ne ba sa dumele le ja mohuto ne ba dumela modimo so far yo mo rapella ja ka o sasa tsa motho o tlhokagetse. Mara modimo ga tlo thoba mo tsa ke nna wa mabane le lekgolo le metlhese na o fela o nrapela today ke araba today ke mona mo ya rene we are le mo kerekeng ye a kubileng the 7 demons mo yona ya dila tsewa those 7 demons ya mathomo ke Ephesus era determined and then relax go le ke moya mo o fa o thoma ka mafulufulu mo raganyana wa thekeletse ke la 38 libitso la Laodicea it's not just a name it's a demon because Bible o go prophet we are out of Laodicea and Laodicean condition ke moya wa the rights I know my rights le ka mo kerekeng batho ba bana le di rights and all ke di level as tsa ba ifine ke modimo ba lo dilo tsa go politiki ba ikapesha jwale ke people's rights mo lo teke ina le right ya o fa batho ka mo go kinyakang na right ya ra so ina le right ya o bolela so ke di go botsa batho ba dumele so ba le di so ba je le di so ke kereke dumela mara ntwe a se right ya mangwana. Now all these things are demons. So the prophet of Allah for interpret each one of these ones. Yeah. But these are spiritual diseases. Take us in the past. They gave prophet Allah come out of her. Yes. Laodicea because Laodicea is still on. Age Laodicea is on Area tsora ke kgatelelo ya moya bana le ona a rena moya o computer ka mo go bana ba tsaro go rapedi bo sejube rena re tswele ke something different but modimo ga phela o phele pele mo mosadi wa tsemi boya mo yena jwale Jesu Kriste ke re bana go ga ngolla ba hebele ke ne go bala ngolla o fetsa bana ba modimo ke gore ke gona go tswalela ntwe ke no le feel idea ya the white stone ha bo se ke sa tlo tlhalosa ka matla a lesukane. Yes, amen. Because literally, ke power ye itwa go asi anya ke thuso ya motho ke ntwe mo di mari file yone gore a sister a brother o sonje abele sello sa this white stone mara ke papijo ya modimo eo ga I believe it's a white stone ga botse o bolela ka putullo upon this rock I will build my church. I don't want to let up a lady somewhere so gore le tsole kona ya kereke aowa a firm place. This unshakable thing. You are like the white stone. Where you tell us the white stone or more than sugar, I want to that is very personal. This message is a very personal message. And the rest of the stomach personal city and I said, actor, winter, like a personal relationship. Now, right. I just want to read a scripture for you, something more. Hebrews chapter 12, by Hebrew 12. So around every year from every year that stone is growing. Dilo tse ka mo ka tsone be di kagile le di control mara ge di suka le letla le tlosa le tse di superstition ka mo ka di a tloga that is why go tsela na go re no ba strange people
ke bona re ya mo meletlo ya borena mo di occasion tsa ka gae fela o kry o fitla mola gore o kry o sa duse o iputsa mara batho ba ba gešo ke ba tlhompha so a ke tshepe gore ba palela ke a very very small thing o kry go sena order because o dirilwe ka mokgwa o mongwe o tloge gore ke o ko etsa ko kerekeng ye nngwe motho mo yo bona batho ba bangwe ba rera pholosi o ne o tsena ka maragorapedi gore marapedi a magolo this great ministry se kry ba dile ditente ba etile mo mafelo tsamaya ka maranthwele ntho e ba bitsa gore great o e bala mo kuranteng o ka fitlha ba dula ka ra yona wa lebelela gore ba diang o tlo kgwetse ebile o fela pele gore batho ba aone ntho ba itirang kore ba sa bala fela lengwalo la mathomo le ba le badileng ge ba re ba di-interpretesite ba tswele is because modimo o aga mohuta o mongwe wa batho o aga a kingdom ka marareng now ke ba lengwalo la Hebrews 12 ke bala Hebrews 12 bana ba modimo then ke nyako e drive mo ke nyako e tswalela gona just want to lay a foundation out there the white stone ke lentswe la modimo now o mongwe a ka no butsana bro alright ke le bolela ka the white stone le bolela ka revelation jwale ko e ja ka revelation very simple dilo tse re di bolelang ke part ya ntho amen mara ho nya go kwetsa the original version when it was still a stone tama go le buka ba ke the seven seals over then you are reading about that stone mara today when that thing is becoming a mountain baby it la le fast but ge tla le fast e tla le fast e le ka mara batho ge motho a tsaya message kwana the stone is growing ge revelation ya letšwa la modimo e namella e tsaya bana ba modimo e ntšhakaradi re kgona go bona dilo botse re kgona go gana di-system tsa lefatshe botse re ke bale a scripture maybe nka se se bolediše because my time is fast spent ke tlo bala verse 22 ka verse 28 then next time ke tla bolela the power of the white stone then re kgona go bona ona lesuka le ge le le ka mara motho le dirang verse 22 e re ge le lena le tlile thabeng ya Sione now banna ba ka mokale ba ke ba bolela dithaba mara Paulus le yena a bolela ka thaba literally wa tseba ya lefase la ka ke o bolela this mountain the spiritual mountain ge le lena le tlile thabeng ya Sione motseng wa modimo e a phelago Jerusalem wa le godimong le monyanyeng wa diketekete tsa barongwa le tlile phuthego ya maitibulo a go ngwalwa kwa magodimong le go moatlhodi e le go modimo wa botlhe le go meoya ya bakgethwa ba boloka tlalo le tlile go Jesu yena khumedi ya kgwerano e ntšha le tlile go fekelwa ka madi a bolelago a fetiša a abele lebelelang gore le segane e a bolelago ge bala ba go gana ge a balaya a le lefaseng ba šitile go tšhaba rena re tlo tšhabela kae ge re tlhanogela e a bolelago le rena a le godimong motlaola lentšu la gagwe le šišintše lefase bjale o re boditše a re go sa šetse lebakanyana ke mo go tlogo šišinyega lefase e se lona fela le magodimo a tlo šišinyega bjale ke eng ntho e šikinya lefase ke lentšu la gago e re motlaola modimo motlaola a theogela ko thabeng ya horego o ile ga a fitlha lefase mo tlhagong o tsweletše ka mo tlhagong a bolela a le mo tlhagong bebele go a šikinyega lefase e ba metlheng ene o boletša go šetse lebakanyana o tsa tlo tšhikinya lefase se lona fela le magodimo bjale bolela ka a spiritual shaking ene gore di-system ka moka tša lefase di felela ke bophelo le a e tshwara bana ba modimo jwale o šikinya lefase ka his voice now ke tlo bolela ka that voice because re fela re in the days of the voice ke tlo bolela ka voice yeo le tla kwa mo bibele e bolela e re the voice ye e bolela out of the blood le a e tshwara e re re tlile go tlo fopela ka madi a bolelang go feta madi a abele so that the voice e tswela out of the blood ka mantlhono every time go ba le that shaking mo nako yana go ba le shaking go bile a voice out of the blood mara ke madi a mafi a re a bolelang ka mola o re madi a abele ga bolele ka o re madi a ngwaneno abele a ntlhabela mokgoši a le mong a mpotša re bola ile ngwaneno ka baka leo o releasa a case go fa a mark gore o ka se tlhele go ba le madulo mo lefaseng so era the voice of the blood ya abel ile ya destroy dilo ka moka tše kaine a di dirileng jwale ge go e tla monako ya rena o kwa bebele bolela go ile go bona le kwana ye e bontšhang e tlhabilwe e tletše ka madimo gotlhe
Now the voice of that lamb, Madi Allah pronounce something. That's all. So what are the days of the voice? Madi Allah Aila Bolela. That's not Madi Allah Aila Bolela. Madi Jesus Christ. Very little more this mountain. You should Now when there a voice of the blood on this mountain. Ki tugele fao tatare connecta motse mara ke ona molaetsa wa rena bana ba modimo ge re ka gona modimo a re thusa ra tseba gore ona le modimo a di expecta mo nako ya rena o ka re ka mokarna ke ka tja courage re o nyaka modimo ra mo nyaka mo matolong ra gona go tseba rena botse message ke because re ka tla ka fa bana ba modimo ra thaelo of tlela se modimo a se bolelang ba tsamaile bo Judas Iscariot ba tsamaile efangedi mara ba sa loka ile re itlana go ya o tsamele distance e telelenyana le bona man o re mola go shetse wa tseba the last part ya leeto ano tsana ke ntwe nngwe a re isha morena ka nna kwela ba gape Judas o miste moyo mokgethwa ka go di pedi ka une ntwe batho ba ne ba yemetse lefase go sa le lefase le thoma le juela bolela a re a se siwe se tshaba ke tlo tsholela moya wa ka ga godimo ga barwa le barwedi e seng ba profeta fela no ordinary people ba tlo kry moya mogela nako e modimo a boletse ka mogwao la tseba bana ba modimo go a dira taba engwe gore Judas a reisha morena ile today morena bolawa ka letšatši la boraro a tsoga Has no tsoga ba bala from that day bebele a dula 40 days le bona a tsogile ba khuma dula 40 days le bona then ba tsamaya bo ke tswalelela ka letšatši la bo 10 from the 40 days ya ba re ke 50 ke Pentecost le ra 50 mo mo kgetwa wa kore o no misse the promise khanyane ge nka ba ya gona go ya mabotse le nna bana ba modimo a re o tlotla ma distance le bona ka message mola ntwe o re ke message ka le tse gona le power yeso di tle ka mara kereke ka botlalo e sintela tsa go e bolela re bala gona le power ye modimo a ditso kereke e tsene fela yona bana ba modimo di be di dira go morago se di dira mo kereke amen mara di tlo di dira fela kereke se mo lefelo ka kereke e sentse re tlina maphelo a rena di bitse batho ba di dira so di confessing a se ba tsepa nako Anania le Safira dilo tsa bona di thoma o tswelela ebile ba itse gore ke toro Peter a motse wa o tsa dithapi go Johane ra ba tsena mara se ke power ile thoma o tsena ka mara kereke bana ba modimo e thoma o tsia dilo di bya ka order go bo ja bo Peter maga o ikhwela a o ke kae kwa go se bisi jwale a re lebelela gore power ile e tlo bola batho mo sebisi re lebeletse gore power ile e tlo tsia kereke e ikgonishe go lebana le leemo la nako mara a ra sona re be mo lefelo le modimo a sa le bolela because once ra miss opportunity e bona ba modimo go tshwanetse ke se re thola that's why so when I need the white stone ke message wana go ya rena and this thing tswana e gola a o sone ntwe nngwe ye tlo ba ye go le mo lefatsheng go feta the white stone bebele le tlo gola le suka le tshube le busho ka moka go shale le lona modimo so anything e tlolela ile against the message bana ba modimo e ka se yeme go sa khathalela tlo re le khatlhomeng la ema la mo lefatsheng la rena e bontsha ka is promising they will not come to the standard of this message well if you kuja motho ka tlola jwang a message like this I would do the fast, I would do the TV, I would do the politics. They can never grow enough to be as big as this stone. This is the only thing you can do when you look at it. Restoring children have a smooth thing every day. Eventually, you will get him a modi my own. It's a regard to the change. Kilimana Peter when never gets Baba Palero, or play a team by the Bapa or Rapella Moto, Bam Rapella as a board. You are one young woman. Could give us with you. Papa aba jiga ya gara ilar barno na limu twar na ura pella ba tuso a janwa no la hanji Jesus ay ura pella ba fael ba kewa mudukulo ba welela ba dire jiga mu ga je go se ntwe tswelela ko le ke ba fela pele or mesi o tlane ile ge Jesus a tswelela so wa toma papa ngwana kitimela Jesus ke file bana ba dutela ba le ba ngwana a gone ntwe ba gona kore e bele ntwe nngwe mara jetsile Jesu a tsamaile go tlile power yena ke ba fika ba kwetsa o mongwe
ka montle ga kereke ba mo tshwara ka letsogo ba ile ba kwa ntwe a se ila maloba ile tshimile ka yona ge Peter a tsolo a le ko tronkong ba rapela ba le go gae lengwe la modimo le ya go mulela ba thumile ba kwa ntwe ile mo kerekeng a esa le ela jwale a re tlo phela re le ka mokgwa bana ba modimo mara gore re se ka ra phela re le ka mokgwa go nya gore re tie lefelo because go na batho ba go ba tlo thoma go sola ba itira ba ba kaone mola modimo a thoma go opana now this white stone ke molaetsa wa nao on a the potential to grow and overcome all the things. Mara son di thoma pele ka mara motho pele. Re a leba bana ba modimo go tswa tlhonofatse a re tswa le matlo. Ramatla otlhe wena motlhodi wa le godimo le lefatshe lebitso le matla la Kriste Jesu re a leboga. Ke le lentswe la go le sabadilwe le boletswe modimo wa ka kwena tse ba se re se tlhokang le bana ba gago. Kwena modimo wa ka tse se re se ka o re emisha re fe tumelo ye tletseng o re fa matla go kgona go ema le go dira tsotlhe ka mo letšula le bolela papa re kgonishe papa go gaona le tsotlhe tse sentse lentsula gago e ba le bana ba sa tlotsa Maria magaeng a borena o re dire ka botho re tlhonofa le tsotlhe papa gore go tle go retwe go godishe wena ka Kriste Jesu re gopala ebile re rapela amen re a leboga bana ba modimo go tswa le tlhonofatse